Roshan wamumenyaho iki? Yaranzwe n'iki? N'iki yakoze mu bihe bigiye bitandukanye? Roshan cyangwa Hrithik Roshan, amazina ye nyakuri ni Hrithik Roshan Nagrati cyangwa Nagraf. Yavutse ku itariki 10 z'ukwa mbere 1974. Kurikirana ikiganiro amateka yabo. Roshan ni umukinnyi w'amafilime wakunzwe mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse ibi yagiye abifashwamo na se umubyara. Akaba umusore watangiye kugaragara mu mafilime akiri umwana muto cyane mu myaka 1980. Nyuma yaho akaza kumenyekana nka assistant director cyangwa uwungirije gukinisha mu gihugu